abathandi bamaskandi 24/7 bani ubhuno umphakathi ecebe khulu ipost ngiyithathe laphana ke kumaskandi promotion ngokwescreenshot abazenzele sona leso ngathi nami ngithi ngisave because I wanted to do i-video ngazi right ithini ke ipost akekho umuntu okumele ancengo la ukuthi sikhonze umculo wakho akusho ukuthi sekumele singakutsheli wawusidakela vele mthandeni mina nabanye siyazi awunendaba nathi kuwukuthi ngoba ke siwukhonzile umculo wakho ngeke singakusupport 2014 sathi sixosha abantu bokufika wakhanda ingoma ethi Xenophobe asinakanga ke kodwa wawusemncane nawe usazakhele brand yakho kuzona zonke izizwe nebala kwakusebenzela futhi nanini ngeke bakhohlwa abantu bokuhamba ukuthi ubakhonzile akudingi ukuthi sekumele lokhu wabavikela noma singekho isidingo uyabona lento oyenza izokulimaza akululo uyinake njengamanje kodwa uyoyibona ngelinye ilanga njengoba ulahle eSouth Africa esimene esike esinje ukubacabanga ukuthi baningi abakukhonzile abazophuma kuwe uyazi ukuthi kunenqwaba eziqhumama ezeseka le mashi eziphinde zibe abelungu benu ezithule du ngenxa yokuzazi ubukhulu bazo nokuzihlonipha nokuvikela umsebenzi bazo akuwena wedwa kwabaculayo othandwa koZimbabwe laba abathula ubona ukuthi abasile emakhada isihlakaniphi esikhulu uwe lokuhlakanipha kwakho kuyophenduleka ubulima elinye ilanga mawuqhuba lokhu ungaboniseki kwakho lento ayikho ngayo ingesizwe sonke uyofa elinye ilanga zisale izingane zakhe mhlawumbe zona azikuba nayo lenhlanhla wena onayo uke ucabange lokho njengoba okay ukucabanga lokho wena noma okudume ekhanda ukuthi kusaphothwe wena engakuthuka nje owumlandeli olahlelwe umqondo nolandela isiqu sakho ngixolise ukuba mude hey kunzima ukufundisa isiZulu usifunda usheshisa kunamagama lapho ukulumbana konkamisa right sike sayenza ke ipost about i-video about ipost yenziwe umthandeni nokuthi abantu bafila kanjani ngokushare ke imbono yabo nama frustrations wabo nami ngeke ngakhuluma lokho engikhulumayo so akusukuba kuningi ngizokusho ke njengamanje umlandeli ke lo uveza kungenami okumele ukwazi ke ngalokho abalandeli angeke besho lutho ngalento bekhuluma ama true feelings yinina nje kuphela mhlambeni eningaziwa kakhulu but niyaziwa la abadumile ngeke ngoba basondele neqhawe abafuna ukubona ba against iqhawe bangaze be lose access yokusondela ke eqhaweni labo komthandeni nami ke angisho ukuthi ngiyavumela nayo yonke into eshoyo lo muntu obhalela ukubani okubhuni dinomphakathi cebe khulu angithi ngivumela naye kodwa kunama point ambala awashilo vele into esha lezi ayifuna ungene phakathi kwazo uyabo uma ubona ngathi wena usuwelile usuthola opportunity okudla imali le hamba ufike usebenza ucule ujabulisa abantu lo message leyo ungafika uyikhulume khona lapha ku stage udlulisa okudlulisayo uma ubona ukuthi hayi khona ufuna ukuyisho ukuthi hayi ubunye bubalekele ingane zakwethu asisebenzisana siphilisane akunandawo ukuthi ubuya kuphi sonke nje sikaba uNkulunkulu ilonto leyo ngayisho khona le ku stage le lapho sukho vele kuzoemphasize vele abantu ufuna ukubadunga vele ukuthi kubonakala ukuthi wena manje lento eyenzakalayo yekanjani njani vele siyazi ukuthi nibaningi ngingabaculi ama celebrity aniyithandi lento ngoba kungenelela emsebenzini wini kini is all about imali yabo it's all about ukuthengwa it's not about iqiniso ukuthi iliphi iqiniso lisobala kunina imali ama brand deals lokho enizokuthola imoto okuxhaswa ukungena emcimbini emikhulu enifuna ukuya kuyona kunina ilokho kuphela aninandaba vele singabaculi nabantu at least mawuyithulele at least abantu abezokwazi ukuthi awunandaba kangakanani vele mawukhuluma usukhuluma awunandaba kangakanani yabona angeke abantu bengavezi ungajabuli kwabo kumele abantu bename ngenkani bavinjwa abapolitiki bavinjwa ama celebrity bavinjwa abaculi manje so kusho ukuthi bonke abantu ababathandayo yini abantu enibalandela eSouth Africa ba guest niyabheda nje ni wrong ngalento eniyibonayo neniyikhombayo yibo aba right ama celebrity yibo aba right abaculi yibo aba right politiki nilento enishobo banivala ngenkala ukuthi iyanihlupha ayikho yena bothi kunzima kanjani so amandla emali ke lawo ukuthengwa ke kwabaculi ke kunjalo ke bafethu anike nisejive isikhathi eside ayike futhi into ezoyenza ukuthi vele nibhense vele nivumela umthetho nithwala amasaje ngempongolo inkinga kumele nikwamukele by force
or else uzoluza amadezi emsebenzini uzoxoshwa uzobonakala evidiyweni ukuthi ubukhuluma ukuthi siyaxosha la. Kumele uvume ngenkani ukuthi into right no ayikho right. So nayi support abantu abayitholayo ngihlale ngisho iyabadawa abantu mazibona sebezinye izinto ezinkulu ezehlukile abantu nje abanomali abafana nani. Ayikho into esuke special ngabo ukuthi nisweni banike intisathe ukuthi nibakhuphule basephezulu. Ayikho into special ama celebrity abaculi sopolitiki there's nothing special about them. Abantu abafana nani nje yini nisweni decide ukuthi niba elevate nibaphakamise ngokuthi umuntu bekhuluma noma ecula ke sengathi special. No akekho special. Uma ngikhuluma izinto eziserious ezweni ukukhuluma izinto eziserious ngempela. Siyathi unabaculi futhi abafila indlela abafila ngayo. Lapha niya khona uma niyocula niphatha ama-passport nama-permit ukuthi nizosebenza ney'nsuku ey'ngakanani nizoyihlala and futhi nenza short niyawugcina umthetho. La bantu nibakhulumela abakwenzi konke lokho abakugcini. Niyabona ukuthi banibhayisa kanjani abantu bena baniphethe banifake imali kuleya ndawo leyana. Asazi-ke injalo-ke iposti vele amaphosta njengalawo abanye abasabayo kwakhuluma umthetho bakhuluma because khuluma iqiniso khuluma izinto esehlizweni zabantu. Akukhathali ukuthi iqhawe lakho ulithanda uzulukhothe phansi njengoshukela. Umuntu uma egejile ugejile nje ngazakwethu injalo indaba. Isakahle sodibana ngokuzayo.